Yara Abakongomani. Ni nini Wakongomani? Abasore b'Ababembe n'abasore b'Abafurero n'Abanyamulenge. Vijana wa Bembe wa Kongomani wote kwa ujumla. Bosubira guhurira hamwe mu iterambere bakiga amashuri bagakomeza kubaka. Wanaweza kupatana sehemu pamoja ili waweze kujenga maendeleo. Ryari bokorana kandi business. Ni nini wanaweza kufanya uchuruzi pamoja? Ugakuramwo inkota. Unaweza kuondoa kisu. Ararangiza mukobwa nawe. Atatamatisha msichana pia binti. Nawe arire atakire abakobwa b'Imurenge. Na yeye ataweza kulia kwa abakobwa b'Abakongomani. Wasichana wa Wakongomani. Amoko yose ari hari. Yale mataifa yote ambayo yuko hapa. Nawe tumwumve ni bahari. Na yeye tumsikize kama yupo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kongo ndi abaye nini ngo Imana inanirwe kuyikiza. Kongo haijakuwa kubwa ili Mungu akose kuweza kuiponya. Oya. La. Bamwe bari bageza ahantu bavuga ngo basinicikemo. Wamoja walikuwa wamefika pale ya kusema igawanyike. Ngawe Imana yananiwe Kongo yose ahubwo bocamo ibica bice yo bishobora. Ni kama Mungu ameshindwa na Kongo nzima ili waweze kuigawanya. Imana ndiyo nanigwa. Mungu hawezi kushindwa. Kongo yose ngo ifata gace kamwe. Hawezi kushindwa Kongo nzima ili aweze kuchukua sehemu moja. Kwa kundi gusenga nabi ngo bene wacu aribo baba bicha batari bene wacu. Ni ile kuomba vibaya wa ndugu hawa wauwe hawa. Ariko Mukongomani wese ni mwene wacu. Bali kila Mkongomani ni ndugu yako. Mani mumugisha mwinshi kwavuze ijambo hano Imana yari yaratubwiye ngo Abanyamurenga aho bari hose imitima irahagaze ndituje abe niyo bobaheza ibitagira uko bingana. Mungu amesema Abanyamulenge moyo imesimama. Bahishimiye ariko yashika umutima nduhage kuko umutima uzohazwa n'ubutaka bw'iwabo. Mioyo ilikuwa imesimama lakini Mungu akasema watashiba wakishafika kwao. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. None arabivuza aho azagenda cha hose Abanyamulenge. Amesema pale anapita kwa Abanyamulenge. Ko nukuri kose kw'Imana. Hiyo ni ukweli wa Mungu. Mioyo yetu ijatulia hata tukusajili. Hata twende wapi Ulaya wapi. Hakuna kile wanaweza kutubembeleza maybe kuturudishia Kongo. Nicho gusa. Ni hiyo tu. Hallelujah. Hallelujah. Kandi ninao mugishimani zitanga kubera. Na hiyo ndo baraka Mungu upea kwa watu. Isibaheza umurage isibaheza igihugu. Uwapa urithi uwapa nchi. Yego. Bwaziyeza ba Joshua na ba Caleb. Hiyo ndio ilikuwa inawapa Joshua na pia Caleb. Urithi. Sema amen. Amen. Maana nukuduweza minembwe na hariya gusa. Mungu ni kutupa hapo tukaba turanyuzwe na tunaridhika. Usenge dutakire Kongo yacu. Tuombe tumlilie Kongo. Maana mwizina rya Yesu Baba katika jina la Yesu. Data witende Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Data nyiriwe tugira amasengesho y'agasoro. Aho kuvuga ati tuvuge. Aho gukosora ati dukosore. Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti umuntu ngubeshe data wa twese uri mu ijuru umwana w'umuntu kugira ngo wananiwe kugira n'inama nkuko uzavuze turaceceka kufanya kila ulichokora tubereke ibirage Baba tunakuja mbele zako tubangazambwa zitamoka Baba tunakuja mbele zako Baba zibonye kaga urebe Kongo zibonye kaga Baba tunakuja mbele zako Baba kubw'ijambo ryawe tunakuja mbele zako kubw'ijambo ryawe tunakulilia jioni ya leo kubw'ijambo ryawe dusengeye Kongo dusengeye Kongo ubuyobozi bwiza imitima yacu ituze ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwiza mana we ubuyobozi bwiza ubuyobozi bw'agazindura ubuyobozi bwiza mana tunajua wewe unatinda tunajua wewe unafanya Yesu abikomeye nami Yesu abutware nami data reba Kongo urarengana mana turaguhaba urarenganywe na Satani Baba tumefanya Kongo yarinjiriwe bana zawe ma kubw'uburangare twararangaye abamaraka bawe umwanzi arakinjirana arasengera mana
Baba tunakulilia. Tunakulilia. Ibaraka zawe tunakulilia. Baba tunakulilia. Baba tunakulilia. Sabre Endelea kuonekana Jehova. Endelea kutenda makuu Jehova. Ubuyobozi bubi. Udakunda abaturage. Baba Yesu. Udahuza abaturage. Tegeranya abantu. Leta dusabye ubuyobozi bwiza. Mana dusabye ubuyobozi bwiza. Mana dusabye ubuyobozi bw'amahoro. Ubutware bw'amahoro. Ubutware bw'amahoro. Ubutware bw'amahoro. Uweze kutenda makuu. Twese ubutware bw'amahoro. Baragazi kubona besa tanga mahoro man. Baba katika mahoro yawe mana baraka zawe zururu. Twese ubutware bw'amahoro natwe. Twese ubutware bw'amahoro. Baba katika jina. Twese ubutware buvi wawe. Turasaba amahoro. Twese ubutware buvi wawe. Twese ubutware bw'ibyisi. Twese ubutware bw'urukundo. 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 Ninde wabasha gukora? Twese ubutware bw'urukundo. Uzanani abana. Twese ubutware bw'urukundo. Ninde wakuraho? Twese ubutware bw'urukundo. Itambara mu gihugu. Twese ubutware bw'urukundo. Yesu mwana w'Imana. Baba uonekane. Wahindura amateka. Mkono yako Wahindura amateka. haujashindwa kugusa. Wahindura amateka ya Kongo. Haujafika kushinda. Wahindura ibihe bikuba byiza. Baba tunakuomba. Baba tunakuomba. Baba tunakuomba. Baba tunakulilia. Haleluya Yesu. Wahindura ingoma mbuka. Baba tunakuomba. Wahindura ubuyobozi. Baba tunakulilia. Baba tunakulilia. Oh haleluya Yesu. Nani wa bana. Oh haleluya. Haiba. Prima. Palavra iniminiza la forme de base. Afisabra de tropeli tabra de fisalaria. Haleluya. Tunalitukuza jina lako takatifu. Mani sitanga mahoro wewe. Baba mwenye nguvu. Mana nyiri mahoro. Mana impuwe ni babasi. Bora ibisabsa abakongomani mana. Baba mwenye nguvu. Endelee kuonekana. Endelee kuonekana. Turudiria Baba. Pili mani de fisabra de troperite. Tunakurudiria Baba. Shawini metangila kote. Tumekukosea. Anvisili mani de bonde la ritabra de fisalaria. Ili uendelee kutusamehe. Uendelee kutusamehe. Haleluya. Turehemu Baba. Haleluya. Uweze kuturehemu jioni ya leo. Uweze kuturehemu jioni ya leo. Baba tunakuomba. Baba tunakusi. Baba tunakulilia. Oh haleluya. Baba tunakulilia. Oh haleluya. Baba tunakulilia. Baba tunanyenyekea. Oh haleluya. Baba mtakatifu. Ili uonekane. Ave Maria zele za mwenye uwezo. Fika pahali popote. baraka zawe. Fika kwa government. Yego man. Fika kwa serikali. Yego man. Ufike Baba kwa barosi. Yego man. Ufike kwa wanajeshi. Yego. Ufike kwa polisi. Utende maajabu. Kabila tofauti ziunganishe. Yego yes. Ili watu waweze kuungana. Ili watu waweze kuungana. Amen. 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 Tukiticaye n'abandi bapfukamya babishoboye cyangwa abaraha. Tukiendelea na wale ambao wamepiga magoti na wale wameketi. Gusaba gukoresha isengesho rya Habakuki. Tunataka kutumia ombi la Habakuki. Umve umunyamutwaro, umusore w'umunyamutwaro uririra abasore b'abakongomani. Tusikie kijana ambaye ana mzigo anaweza kulilia Wakongomani. Amubwire ngo Mana uzogezahe. Amwambie Mungu utafikisha wapi? No guceceka abasore barimo bapfa. Na kunyamanza vijana wakifa. B'abakongomani. Wa Wakongomani. Wakongomani bose. Wakongomani kwa ujumla. Zagezahe Mana. Utafikisha wapi Mungu? Rengera abasore bagenzi banyu. Uweze kuwasaidia vijana wa ndugu zangu. Niwe turi buheze mikrofone. Huo ndo tutamkabidhi microphone.
wuzuye umutwaro ambaye amejaa na mzigo, amaze tumutegere uko arira, na tuweze kumsikia vile atamlilia Mungu, tumutegere uko ataka, tumsikize vile atapiga nduru, urebe ko iryo jwi rigera ku Mana, tuone ya kuwa sauti hiyo itamfikia Mungu. Habakuki yavuze ngo uzageza ryari? Habakuki amesema utafikisha wapi Mungu? Ni ryari Mana? Ni nini Mungu utafikisha nini? Ni ryari abasore bacu bo batagipfa? Ni nini vijana wetu wanaweza kuishi bila kufa? Bene kuriya Kama vile wanakufa. Ni ryari abakongomani? Ni nini wakongomani? Abasore b'ababembe n'abasore b'abafurero n'abanyamurenge, vijana wa Bamembe wa Kongomani wote kwa ujumla, bosubira guhurira hamwe mu iterambere, bakiga amashuri, bagakomeza kubaka, wanaweza kupatana sehemu pamoja ili waweze kujenga maendeleo. Ryari bokorana kandi business? Ni nini wanaweza kufanya uchuruzi pamoja? Ugakuramwo inkota, unaweza kuondoa kisu. Ararangiza mukobwa nawe atatamatisha msichana pia binti, nawe arire atakire abakobwa b'imurenge, na yeye ataweza kulia kwa abakobwa b'abakongomani, wasichana wa Wakongomani, amoko yose ari hari, yale mataifa yote ambayo yuko hapa, nawe tumwumve nimba hari, na yeye tumsikize kama yupo. Hanyuma turaza kumva umumama uzikurira, na baadaye tutakuja kumsikiza mama ambaye anajua kulia, nawe umenya kubwira Imana, na yeye ambaye anajua kumwambia Mungu. Hari umwe bambwiye wiwacu, kuna mmoja wameniambia wa kwetu, igihe cha mu 2002 igihe cha masunzu bari bande baki, ilikuwa ni 202 wakati wa, hanyuma ngo aravuga ngo Mana ngo ubonye abana bacu barangaye, bari bavuye mu muhana berekeje mu kibira, walikuwa wametoka jijini wakienda huko porini. Mwamara arataka nijwi ry'umubabaro, akapiga nduru na sauti la kufoneka, aravuga ngo wa Mana, akasema Mungu, abana batuvuyemo baragiye, watoto wametutoka na kuondoka, barangaye bagiye mu mukibira, wamepotoka na kuenda huko porini, angarana nabo jana na tembea na wao, upotee na wao, urasigara gute? Utabaki kivipi? Uko niko kuri Mana yajanye nao, na hivyo Mungu ametembea na wao, gutaka, kuweza kulia, kuoroga, kuweza kupiga nduru, kandi kuzanwa no kumenya, na inaletwa na ujuzi, kujua no kuba maso, na pia kuwa macho. Sema amen. Amen. Turabizi, tunajua aba mama barabarashe, mama wamewashuti, wamewapiga marisasi, umugore wababajwe ko babarasaba abagore mu minembo, mama amehuzunika kwa sababu wanapiga marisasi, n'abandi b'abafurero nuko barashwe, na wengine wafuliru pia ni hivyo hivyo wamepiga. Arira abagore barimo baraswa, aweze kuwalilia wamama ambao wanapigwa marisasi, abwire ngo Ma, awaambie Mungu, sogeza jya, utafikisha nini kureka abagore baraswa, kuachilia wamama ili wapigwe marisasi, batandukana n'abana bonse, wanaachana na watoto ambao wanawanyonyesha, agasigara babari, wanawaacha wakilia. Asa dufata umugabo, tutakuja pia kuchukua mzee mmoja, bwira uwo mugabo uwuzuye ako gahinda, huyo mume ambaye anajaa huzuni huo, mutegere atake, aweze kulilia Mungu, amagara Imana, aweze kumuita Mungu, ayibwire ngo wa Mana, amwambie Mungu, kiriya gihugu gisa nk'ikitagira abagabo, nchi ni kama haina waume, kiriya gihugu kimeze nk'aho utakirememwe abagabo, nchi ambayo ni kama hujaumba waume kwa nchi hiyo, duhesa abagabo, utupe waume kwa nchi hiyo, babasha kuyobora igihugu, ambao wanaweza kuongoza nchi hiyo, babasha kuzana amahoro, ambao wanaweza kuleta amani kwa nchi hiyo, ubutware bwose, ushujaa wote uva ku Mana, kutoka kwa Mungu, uzana amahoro, ili walete amani. Yesu yaje ari umutware w'amahoro, Yesu amekuja kwa mfalme wa amani, yaje ari umutware w'amahoro, amekuja kwa mfalme wa amani, duhesa abagabo, aweze kutupa waume, 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 duhesa ubutegetsi, itupe uongozi bw'amahoro, ambao ni wa amani, urukundo ku Bakongomani, ambao ni wa upendo kwa Wakongomani kwa ujumla, badacagagura, ambao hawagawanyi watu, amoko, hawagawanyi kwa mataifa, kukuri yasi umugambi w'Imana, kwa sababu hilo si lengo la Mungu. Biriya si vy'Imana byo gutandukanya abantu, hayo si mambo ya Mungu kuwagawanya watu. Zivuga ngo mubumwe kuko nanje, Yesu no wavuze ngo mubumwe kuko nanje ndi umwe. Yesu amesema iweni wamoja kama sisi pia tu wamoja. Niturangiza turasubira kandi, na baadaye tutakuja pia. Abo bantu barari baramburuka, hao watu wako wanyoshe mikono. Yes, muheze microphone, muwape microphone. Uri umusore? Yes, umukobwa ari, muheze nawe microphone, mpe na yeye pia microphone. Umumama, mama yuko hapa, muheze microphone, na yeye mpe microphone. Twese turirire mu mutima bazamurijwe, wao watapandisha sauti, sote tulie kwa moyo. Natangaje, nimeshangaa, jambo j'Imana jamfashije
ndahetsa naza numva ngiye ngo guturika. Neno la Mungu limelibariki hadi mwisho kabisa. Bwana sifiwe. Amen. Yesaya yaravuze ngo musenge kugeza Israeli i Yerusalemu ngo ibaye amashimwe mwisi mu rwego rwa international. Amesema ombeni mpaka Yerusalemu iwe shukrani kwa ulimwengu mzima. International. Yeah. International. Mu rwego rw'isi. Kwa ulimwengu kwa ujumla. Ariko ko muraona minembwe ibu na Kongo isubiye kugira agaciro mu rwego rw'isi. Ikiwa na dhamani kwa ulimwengu mzima. Bakazaja gukinira muri Kongo. Wanaenda kuchezea mpira huko Kongo. Coupe du monde. World Cup. Coupe du monde World Cup siku moja. Nikumbuye maana we. Nimemisi hiyo. Nani ngiye kwicikira. Uko ndakunwa. Hallelujah! Hallelujah! Mu rwego rw'isi. Kwa ulimwengu kwa ujumla. Bakategurira igikorwa event. Wanaandaa kombe huko. Event runaka international. Wanaandaa kitu fulani huko international. Niko Biblia yavuze ngo nidusenga. Hivyo na Biblia imesema tukiomba. Tugumeyo kugeze ku rwego rw'isi. Tudumu mpaka ifike kwa kiwango cha ulimwengu. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Imana ndizitanga sonde ndiyo kuzana ngo igisubire gufufike. Oya. Mungu hawezi kukupa kidogo. Tidushaka gusa kwifufika. Hatutaki kujififika huko nani. Sema amen. Hallelujah. Ariko mutaka mutugeze ku rwego mtufikishe kwa kiwango ya ulimwengu mzima. Amen. Amen. Sema. Tuombe Mungu. Baba mtakatifu Mwenyezi Mungu. Baba tunainua sauti zetu tukikulilia. Baba mtakatifu yasema ya kwamba wewe ndiye msaada wetu wakati wa huzuni. Na wewe ndiye wakati wa kukosa matumaini. Kwa sababu wewe Yesu hauna Yesu. Leo tena unamtendeka. Baba yako tuzama. Yesu wewe. Baba kubadilisha Yesu. Yesu wewe. Hallelujah, hallelujah. Tena wetu. Tuzamuye Bwana Yesu Kristo. Kumbuka taifa. Kumbuka vitara. Habari kufa. Habari Yesu. Baba wataifa ariko ndaguhamagaye wa mana ambao mugoroba uno musi wa none. Lakini ewe Yesu Kristo. Baba tunakuinulia macho. Yura mwami mana yacu. Baba nitainua macho. Daimoni. Yatewe muri kila gihugu. Tuyuye wa mana we. Hallelujah, hallelujah. Uri mana ikomeye. Uri mana ihambaye. Uri mana walikuita. Uri mana zitegeka bigakomera. Zashe mwami mana yacu. Bakalini Yesu Kristo. Tugeze teni gusaturengere. Tugeze teni gusatuhindurire. Tugeze teni Yesu Kristo. Tatubatenga. Baba badilisha historia. Baba badilisha nyakati. Kwa sababu Yesu Kristo. Yote yako utugire neza data. Utugire neza data. Abakobwa bari muri kiriya gihugu bana. Icyo bakoze wa mana we. Mizima wa mana we. Wamuzikiriye mana. Turabona izina ryawe. Uri imana ikomeye. Uri imana ihambaye. Uri imana isivuga bitaba. Uri imana isivuga bigakomera. Tureyuye wa mana we. Dukuyeho imigambi ya Satani. Dukuyeho igicucu n'ikibaba. Hallelujah.
tuyakuyeho Mana yo mu ijuru. Izina ryawe data, izina ryawe murengezi, izina ryawe data, ndayura w'Imana we, tanga amahoro akwiye Mana, ibyishimo data, Imana ikomeye, Imana izivuga bikaba data, Imana izitegeka bikaba tureyuye data mwiza, tureyuye w'Imana we, tukuyeho mwami Imana yacu, igicucungishima w'Imana we, utangaza amahoro mwami, utangaza ibyishimo Mana, babarira data mwiza, n'Imana icyo twakoze Mana, utadutunganye tugire neza wako, izina ryawe data, izina ryawe murengezi, izina ryawe gakiza, tugire neza w'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Izina ryawe data, izina ryawe mucunguzi, niwe duhamagaye Mana, ugira icyo ukoze data ku bwoko bwawe Mana, tutavuze mwami Imana yacu, gira neza mureke, gira neza Baba mtakatifu, Baba Mwenyezi Mungu, utwibuke Mana, ongera utwongere bya bihe byiza, bya bihe by'ubusabane, bya bihe byo gusengera hamwe, bya bihe byo gutabarana, bya bihe byo gufashanya, bya bihe by'amatorero, bya bihe by'ubusitani kubabutumwa, bya bihe by'abazamuye bose, bya bihe by'amatorero twese, bya bihe by'ubucuruzi bugendera hose, bya bihe by'ubuhahirane w'abana mu moko yose, bya bihe byayo mu ijuru dukunda we, bya bihe bitavangura amoko, bya bihe bitavangura amoko, bya bihe dukora mu mikutano n'amoko yose, bya bihe Mana Imana byo kugenderanira, abana b'abahungu n'abakobwa, abana b'abasore Mwana w'Imana, abasore bazongera bakina akabuga, abasore bazongera baririmbana amakora, abasore b'amoko yose bongere bakina amanama, mu izina rya Yesu Mwana w'Imana, ibiterane bihuriwemo n'amoko yose, mu izina rya Yesu Mwana w'Imana, abagabo bose aho bari Mwami Imana yacu, abagize amoko yose yo muri Kongo, ubugome ntibubavemo, urukundo rw'abana rwinshi, mu izina rya Yesu Mwana w'Imana, abari mu burinzi, uretse imitima yabo ikugarukire, imitima yabo ikugarukire, imitima yabo iguhindukirire, imitima yabo iguhindukirire, imitima yabo isange, imitima yabo ikwegere, imitima yabo ikungireho, imitima yabo yose ikugarurire icyubahiro, Bwana w'imbabazi we, Bwana w'imbabazi we,
mana y'ubwiza we, mana y'urukundo we, mana y'ubumwe, mana y'ubumwe, mana y'ubumwe. Ubuyobozi buvi wawe ni bwiza, ubwenge buvi wawe buraboneye. Wemera kugirwa inama n'ubw'amahoro, uhereza ubwenge abagabo bose muri Kongo mana, amoko yose uyahereza ubwenge, uyahereza ubwenge buvuye mu ijuru, bwa bwenge buboneye, bwa bwenge bw'amahoro, bwa bwenge bugirwa inama, bwa bwenge bwiza, bwa bwenge bukundwa bose, bwa bwenge burangana bose, bwa bwenge bukorana na bose. Wawe wapenda amani. Urakoze mana, urakoze mana, jina la Yesu Kristo. urakoze mana. Amen. Kumvishe kuganya kwacu no kwinginga. Turagutegereje kandi tuzi kuko uzakora ibiruta ibi twasabye, kuko imbaraga zawe nyinshi zikorera mu bizera bose mu izina rya Kristo. Amen.